Kwinika Miguel Frosla yilo lapha ke back four khona lapha ke the Ox Mthethwa nalapha ke Hang Mabuwe awuvula indlela ngesporong yangena ayiboke bazokhatha lapha ke umzila kuyo lapha ke Kaizer Chiefs Phili Bartman vele bhayi nalapha ke Etiosa Igodaro Luke Bartman natural position kuyo lapha ke number 10 abamfakile ke lapha ke esayidini ke namhlanje bamfaka lapha ke natural position kuyo lapha ke number 10 roller just behind the striker ikhona ke la avama ukuthi ke adlale ke lapha ke mbukeli yena ke lapha ke Babina Noko Toastan Sabata umshini wesinkwa yet to keep a clean sheet against Kaizer Chiefs yena ke Toaster and Sabata litlapa Kadoso Matsimbi nalapha ke Tsepo Mashilwane awukhokhoba makhokhoba Ramala Akupe Esmkhize nalapha ke Mukwena kanti ke thona lapha ke no Tato Kiba uhamba nalapha ke yena ke Bright Ndlovu yilo lapha ke iqembu lawo lapha ke Babina Noko elithunyelwe lapha ke umqeqeshi coach Cedric Akase ethunyelwe lapha ke ucoach lapha komkwena ejibane lakhe komkwena wenze njani phakathi eboxini nalithuba indoda Peterson nantu makhokhoba iyathola lapha ke Tsepo Mukwena uthi yahlaba uyadla Mukwena oyintshebe impela ayibona lapha ke possession onside phakathi eboxini nalithuba uthi ke engela ingivumi kodwa ke bekumele ukuyisela ke Igodaro uye ke umdlali ke obengaba seduze nebhola ahlabe ke adle yena ke Igodaro nange Igodaro uyena umdlali ke obengaba Ndeni Peterson lapha bekanga ke manje lapha ke Kaizer Chiefs Tsepo Mukwena sala phansi uthi noPempe gadeli abantwana lemsebenzini Frosla Lebohang Mabuwe lihlakanule lapha ke ibhola yini table for two Bachman treble umphakathi Luke Bachman esibona lapha ke Dylan Solomons nazi engineer Tegisi yehlabe icela ke manje the aviator engineer Tegisi Dylan Solomons engapha ke nkundla vele bhayi table for two yakhona yavala table for two akuzuthi ke akalifaka ngani Komputi Mayputi Bachman wenze njani Komputi Mayputi the aviator sebenza umshini wesinkwa Toaster Ntsaba Solomons engineer Tegisi sebenza kati bola lakhe ke Igodaro sikala phake the course Igo aviator Igodaro Otiazama Igodaro ubheka nje kashedela ngakoshumi ngani the aviator ibibone lapha ke Igodaro kodwa sephumela lapha ke eceleni kwepali left back position noma ka adlale as a center back kodwa ke nangezodlala ke i left back position nathi bora ke manje engineer Tegisi phakathi eboxini Karagata Luke Bartman engengasho komdlalo oqala ngathi ke namhlanje udlaliswa ke endaweni yakhe lapha ke ku-number 10 position phambi kwamapale nansi engineer Tegisi umvusi wenyamazane yabona lapha ke aviator yabona engineer Tegisi Komputi Mayputi ikomdiputa Komputi Mayputi yadla TV iya bheka lapha ke paper 2 Vilakazi indlela yapasa onside Shabalala phakathi eboxini Shabalala wenze njani amthathela lapha ke Mfundo Igodaro nathi ibhola ke manje Kaizer Chiefs Shabalala Vilakazi ayikhona paper 2 yafuna ngapha ukudla phela lapha ke Ox Mthethwa ayijibalela lapha ke Ox siphala lapha ke Ox wenze njani uyalivala lapha ke Ox ayiphakamisa phakathi eboxini ngapha nenkundla
akubheke ngale ke inkundla uye lapha ke uvilakazi ubethi ke ngenani madoda ngiyaligoba ke leli bhola balikhiphela ngaphandle abaso lapha ke isikhukhune ikhona kick njoba ke Kaizer Chiefs ngumsanje nguquko empili phakathi eboxini yasusa lapha ke the Aviator la ke lihle phili buyana loliswa Ikotaro jikile lapha ke Ikotaro wenze njani Ikotaro abuya naye ezwa Mashirwane Ramala phakathi eboxini nalithuba Injebe eqeda ngena lihlolo lomujela eqeda ngena lihlolo lomujela wathola ithuba elinqayizivele Brandon Peterson uthi ngimdala kule ndima uthi ngintshebe kule ndima washala lapha ke save kanokusho yena ke Brandon Peterson sibheka lapha ke la ngelihle phili the Aviator bona lapha ke ngkhwesa nathi bona ke Kaizer Chiefs emuva Inacio Miguel Aviator ngkhwesa Helen Aviator Shabalala akangamthola lapha ke uIgotaro Shabalala sibheka lapha ke Oxum Mthethwa bahlaba balitsela ke manje ufuna lapha ke Kaizer Chiefs Ndlovu ufuna lapha ke Thabiso Munyane Ndlovu futhi the black ball sibheka lapha ke black ball indlela yapasa Shabalala coaches influencer bathi ke ingane ke eyithumekayo uyayiva ke phasa lokusho lokushakana phasa khona ihlalele ihambe noNdlovu ubona uShabalala ubhekana nomshini wesinkwa yadla TV iyadlipo baphila ke isilunga Shabalala abawulapha ke Kaizer Chiefs nathi bona Kaizer Chiefs ke manje Vilakazi paper 2 qeda ngokhadoso paper 2 phakathi eboxini nalithuba futhi phakathi eboxini nalithuba Shabalala la ke lihle nathi Aviator ke manje ibona lapha ke ngkhwesa uyahamba ke ngejubane yena ke ngkhwesa kona kama box entries qeda ngedoda yena ke ngkhwesa uyabuza khona abane boxini abathola umuntu phala windo tamshini wesinkwa izobe seqala phansi the Aviator nathi bona ke manje le Kaizer Chiefs bayaqala ke manje bayitobetsa ke manje